Estetska protetika je grana stomatologije kojom zamjenjujemo izgubljene zube, ali i estetski korigiramo postojeće. Kako bi naši pokvareni ili puknuti zubi izgledali i estetski lijepo, poboljšava se funkcija, ali i estetika svakog zuba posebno. Kroz nekoliko dana vraća vam se lijepi zub, a i kvaliteta vašega života. Više ne morate brinuti hoćete li moći pojesti jabuku ili se nasmijati bez da vas je sram dijelova vaše čeljusti. Cirkon je biokompatibilan, nema alergijskih reakcija na okolno tkivo, te je kao takav nepovoljna podloga za nakupljanje plaka, što usporava recesiju zubnog mesa. Cirkon keramika je vrsta potpune keramike, te spada u sam vrh estetske stomatologije. Cirkonij oksid koristi se duže vrijeme u industriji svemirskih letjelica i u ortopediji, kod umjetnih kukova i koljena. Cirkonij dioksid ima bolja optička svojstva od metala. Prirodni estetski efekt radova ostaje isti pri različitim svjetlosnim uvjetima, tipa dnevno ili umjetno svjetlo. Metoda odabira estetske protetike ovisi o dogovoru s pacijentom. Zbog izvrsne čvrstoće i otpornosti na lom, cirkon keramika se može koristiti i za izradu fiksno-protetskih radova većeg raspona, gdje je potrebno nadomjestiti više zuba, od solo krunica do semicirkularnog mosta. Ugradnja krunice uključuje metalnu keramičku ili nemetalnu krunicu, ovisno o potrebama, ali i o željama pacijenta. Nemetalna krunica je novi način koji omogućuje izradu krunice od samog porculana. Ta vrsta izrade vrlo lijepo imitira prirodne zube. Ovakve metode predstavljaju vrhunac u estetskoj stomatologiji. Ako već sutra želite imati novi osmijeh, s povjerenjem se obratite stručnom timu ordinacije i dentalnog laboratorija Kati Dental.